kan chuap tom hlom that hi kan hardamnak thatlam panter kan du asia chun athupi ngai zianga tile kan hnap le khak atam asia chun kan thothot lam a harsa ding chutika kan anom lo zat dingi kan nunna khal din mun thalawa a thei asinan thu thang tha chu natural leilung isin ara to mi le pathian I ser siam mi hramkung ei tha le sitha asimi pol hin kan lung le thothot nak lam thatlam an panter thei ti siboi tam zat chun atakin an musuak chumi polak I tha pasha pol chu tu kan video a asang ten kan run tar lang ding achem tiang rakzo ve ola na zum ban lo mi ta arak tel men thei the chin family a kan lo lom sal medical disclaimer himi video kan thla mi hi ateng tengi ei fialo nak video aselo sibo le jirsang poli rakmu swami pol theko na ka tin kan thla mi asi himi something pol ngei lo mi ti vek narak nei pang na phanga chun na ei hlana alo tom hlom tu sipoi nena ronta o amai sabiki kan tarlanding mi chu ginseng hi kwalan pipu sanlai isin hardamnak rangi an rakman mi asi abik takin asia ramlama araklar leiche ginseng sungi telmi athak mi ma tom hlomnak ithazet nat do tu theory antioxidant properties ranga theilar zat asi hi ginseng chu na chop ranglong man silovin na taksa songwa mai ummi po rang athathlu deuh tho chulaya jingzoi tu poli mu swami chu ginseng hin na immune system na taksa sungi na donak achakter ti asi kan video a amai sibik na ki kan tarlan nak san khal kan run tarlang chi ding chronic obstructive pulmonary disease COPD ti mi chop na thi American ramsungi thi nak thlen tam ter tu big apathum nak asi na ro ban nak ai tam mi pi pol thana arak thlen zo ramdang dang isin siboi pol chun hi COPD na nei tu polin ginseng an ei chun an thothot le chuap na tron dan anuam deui an ni tinun khal adam chakter sin tin hu so asi kan chin kending e tha chu tu fanga chun hi COPD na tamter thei tu si leitluna hu so asi hrilo asinan hramkung sitha a lei che in ginseng hin nat azia tari tuardan khal anuam ter apan hina ka osha thingsham hi hramkungi hram hin kan chuap le thothotnak hrisel ter tu camphor phytosterols saponins le thildang pol akengtel abik takin kan chuapi thife dan asakteri chutika kan taksa in oxygen alak ludan athater osha root in kan thothotnak lam thon pe parmi nat rangi tha antihistamine properties theory pol akengtel bet tarthimna ka khu shokna omna le khosik chubang pol nat ranga atha hi osha thingram isin lak mi riak hi kan in mi ti daya mo lo le pakhat khata for ni khat rong tel athai chutin na in na sile na thothot anom ter sinding apathumna ka peppermint kutanan asilo le putanan asilo le pusinan tin komi peppermint something kan ko dan abongok chel chiao lo ronga kutanan tin karun ko mai ding kutanan sungi telmi menthol chemical hin natathot azang khai ter deuh dingi anom ter deuh ding kutanani telmi menthol chemical hin narpit ter tu membranes pol afatet ter vivawi chutin thothot nak ong ter vorvi chulaya kan chuapi khak pol suak ter theina anei phone kutanan hi antihistamine le antioxidant asironga kan thothot nak le fe nak raknai nok tu bacteria ti vek pol dona ka atangkai tu I abom zet kumthong ni lenga American Chemical Society thu swamia scientist polin microorganism bacteria ti pol done na I thu pi zet chemical aken tel ronga thothot nalam le taksama tomhlom nak I athazet mi asi mi pi hardam nak zonro tin anrel apalina ka eucalyptus thingkung hi kumtam zet sungsu ramlak ramsa poli rol araksi asinan le nuwa milai polin hardam nak lami athat sia an hutika an la chup zo thlang hi eucalyptus I na isin thothot nak rangi thami hriak lak swa athei eucalyptus in sinol ti mi hriak anei churanga khu azia teri naple khakpol hlon faina ka atha hi sinol hi antioxidant le
antimicrobial effect anei ronga na khu khan a immune system lai tongin na taksa sungi na do tu pol achakter na chuap I khak pol chu ador teri chutin olten na khak sok theiding apanga naka elderberry himi elderberry hi kummal lai liam zawa makzatin ramdang tanga araklar zet arwang bik chu khosik shritlang ekhal taksa le thothot har ti pol nat nei tu pol sang arak thazet hi thei hin kan taksai nat do tu pol achak teri virus le nat phun tom hlom nak sang athazet hi thei hi leiding a umlem lo tla cement thei asinan phangla asi in an tuai chumi chu lei a thei ring nahar dam nak sang ni khata voi khat ei thewo asinan nanat chia sia chun ni khata voi tam deuin ayo asinan kan thei ding hi tha chu elderberry hi ei ring chu apoilem lo nan akelten hardam nak sang nei lut hlana alo tom hlom tum siboi lo le siboi pakhat khat hena ni khata voi zet ei sela athading tin thuron ta o aparuk nak astragalus hi hramkung chu tuloksi isin aralar thoki antibacterial le anti-inflammatory na do nak sang athazet mi thilpol akyangtel jingzoi tu pol chun hi hramkung hi hram hin na taksa sungi bacteria le natang rakdo tu pol kha cha na ape khu khan a nat do tu chakter du tu pol sang athazet mi asi virus le bacteria pol isin nat nanga theinak chance amal terphone taksa Julaya allergies le chronic fatigue timi luna taksana ti pol na tom hlom naka man thei asi apasari nak whorehound hramkung I na hi khu si antel rong thomi pakhat asi sianga tile asungi telmi natural thilpol hin kan chuap sungi khak pol chu oldewin hlondingin abom allergy ngeilomi rim nei ronga hachiau ring pol thritlang nat nei pol le khosik nei pol sang athupi lo mithen chun hi hramkung I na anla I anma ten ina sian to theu nangkhal narak to ve thei kan rilre romi hor hawin na kha na du zat ning nalakai chipten na channingi chutin ati na sormi kha khwaite zu le zu thon na ro idingi chutin inanga apariat nak bergamot hi athurmi thei asi I thinlung le taksabang nak stress le don her nak anxiety nei po rang athazet asinan thothot nak lam khala athathau kumtam zeliam zo isin athei ti chu nat nak aphun tom hlom naka an rakmang asinan san achangkang vivo I himi hramkung isin ashriak lakdan answer swak vivo tika ashriak mangin nat nak an tuam hlom thlang zianga tile bergamot hin antioxidant anti-inflammatory le antiseptic ti pol nat khamthei nak dingi athupi zet chemical apai tel rong asi himi thei hriak chu aromatherapy man asi I aram an him tika nar isin thothot dan atluang ter khu azia teri narpit aong ter chulong man silovin kan chuap sungi a ummi bacteria pol khal athian fai chuap nat akham apakwa naka lavender hramkung hi leitlun khuitok mun khala hol mu thei mi asi asinan mitam son chun athatnak zonte kan hunga lo pangtheu hi hramkung hi hlan lai san kumtam zet liam zawa hardam nak sangi man mi asi lavender khalin antioxidant thilri anei ruanga COPD timi natnak ado thei jingzoi naka himi hramkung I rimhin kan taksa le thinbang stress are terzat ti khal an musuak thinbang dak hin kan tothot aro ter sin tika lavender rim na hnim chun na chuap thife dan azang khai ter dauding apashat nak mulen khal hi chuap le thothot nak thater tu hramkung thazet asi anha note in gram positive le gram negative bacteria done thei tu thilri akyangtel hi hramkung chu khosik raibur le thothot har nat por sang athazet tin mu so asi jiang tin himi hramkung kan eiding kan suang ding mo kan kiau ding so tin thu so na thei suranga kan ro lo sim chi ding ashya ka mal ten tidaya simo na inding mia
roi ola chutin ino tua chop hrangi thami natural hramkung pawl na theinga zo chanrei lote in like nakha metola na du tot mi le na in sungsang polin an thei ve theina dinga rak share ve o khuimi hramthing ha eidingi na tumta mi le khuimi ha na du big mi tin comment naka rak comment ve o in rak thlir sak tu nan za te para tampi kan lung oi